que é un pouco trapalleiro, non? Foi unha exposición bastante atrapallada, na que mestura medias verdades, falsidades, bueno, un pouco de todo, non? Por certo, falaba aí da obra do ascensor de Herbedelo, que apareceu unha liña de alta tensión que apareceu da noite para a mañá, apareceu a liña de alta tensión. De repente apareceu unha liña de alta tensión nunha obra, bueno, está ben eso. Está ben eso, que apareza un petroglifo pode ser creíble, home, pero que apareza unha liña de alta tensión é casi de chiste. O que acaba de decir é, bueno, daquelo de 13 de la Rúe Percebe, Pepe Gotera e Otilio. Aparece unha... Bueno, ten que saber os veciños e veciñas que teñan cuidado ao facer obras que poda aparecer unha liña de alta tensión en calquera momento. Ben, onte convocounos a unha xunta de portavoces e para darnos a súa particular visión a respecto da parálise desta importante obra para a cidade, para que aceitemos que todo o que pasa neste concello ou o que non pasa é por culpa dun pérfido funcionario que se extralimita nas súas funcións, que fai reparos preventivos, e no caso de que a culpa non fora do funcionario, a culpa é da oposición, non? Evidentemente, o Goberno non ten a máis mínima responsabilidade, a pesar de que estamos falando dunha obra que efectivamente empezou a conceptuarse hai 4 anos e empezou a deseñarse hai 3 anos. Bueno, pois despois de 3 anos convocas un pleno urxente para hoxe porque, ao parecer, bueno, é tan importante resolver esta cuestión que non se pudo resolver en 3 anos que se non se fai, a culpa é da oposición. Ben, nesa reunión de onte a que eu asistín, a verdad que vin que había unha serie de informacións que veña a ser un compendio de medias verdades e algunha falsidade que outra que tamén porei de manifesto. Se tivera que facer un resumo, bueno, pois o resumo é moi doado. Vostedes son incapaces de facer ben o seu traballo, isto está absolutamente contrastado no tempo. Como non teñen a humildade para recoñecer a súa propia incapacidade e moito menos as súas responsabilidades, buscan culpables. Os técnicos municipais ou a oposición, cando non hai técnicos aos que botarlle a culpa, non? E utilizando esa chantaxe emocional, ese discurso de sempre de se non se fai a culpa por culpa da oposición, se non se fai a obra, sodes os do non, canto peor mellor, bueno, toda esa retaíla de argumentos aos que nos teñen acostumados, pero o certo é que despois de solicitar unha prórroga ao Ministerio, despois de 3 anos, estamos na situación que non temos aínda contratada a obra. E vostede explicou a súa maneira por que estamos celebrando este pleno, e efectivamente estamos celebrando este pleno porque desde a intervención municipal dice que non hai diñeiro para contratar a obra porque o diñeiro depende de que esa obra se execute antes do 31 de decembro de 2025. Estamos falando do que se chama contrato de resultado. E que é isto? Bueno, pois que para que exista financiamento, para que o Ministerio nos dea ese 1,4 millóns de euros, hai que facer a obra nun determinado prazo de tempo. Se non se fai a obra, non hai subvención. E aquí entra, e ven, esa primeira historia que nos contaron onte, que eu a verdad que quedei así un pouco aturdido, de que no peor dos casos non se nos vai a quitar toda a subvención, quítasenos a parte proporcional en función da execución da obra que este executada. Bueno, pois iso non é certo para nada. E eu creo que hai un exemplo paradigmático a respecto desta cuestión, que é a Praza de Abastos. Tivemos que devolver 3,5 millóns de euros e eu non vin que nos detraeran unha parte proporcional en función da obra que se fixo. Non, houbo que devolvela toda. Por tanto, primeira mentira. O sea, aquí non hai devolución parcial. Aquí hai unha devolución da totalidade da subvención se a obra non se executa a 31 de decembro. E miren, vostedes tiveron varias posibilidades. A primeira posibilidade que tiveron foi pechar o exercicio o 28 de febreiro de 2025. Si pecharan o exercicio... Vale, se acabó el tiempo, pero puede continuar.
segundo, por favor. Si pecharan o exercicio a 28 de febreiro de 2025, non estaríamos nesta situación. Pero ainda tiveron outra forma, outro mecanismo de financiamento alternativo, que era, bueno, pois, ir petar a outras portas, petar en outras portas de outras administracións para ver se podían conseguir o financiamento que non van ser capaces de ter para poder contratar a obra. É discutible que en 9 meses podamos cumplir e podamos executar a obra. Digo que é discutible porque o interventor di que é materialmente imposible, pero é que nin o coordinador xeral onte na reunión de portavoces afirmaba con rotundidade que pudera terse executada a obra a 31 de decembro de 2025. E, por tanto, se non se executa a obra, non hai subvención e palmamos 1,4 millóns de euros. Non é a primeira vez, a da Praza de Abastos é un exemplo, o segundo exemplo é a obra da Trinidade, 860.000 euros que temos que devolver do que iba a ser o futuro edificio de rehabilitación e, por certo, dou unha información para os medios que están aquí, para as veciñas e veciños. Cada mes que pasa sin devolver a subvención costa ao Concello 30.000 euros. Por certo, xa levamos 60.000 euros de débeda contraída por non devolverlle o diñeiro ao Ministerio. Dígolle, alcalde, polo menos devolvan o diñeiro canto antes para evitar que isto siga medrando e en vez de 60 sexan 90.000 euros. Xa sei que como non é diñeiro seu, dalle exactamente igual. Esa é a cuestión. E a última das cuestións que se dixeron e que a dixo o concelleiro é, home, que se mañá bloqueades isto, vamos a ter que volver a licitar a obra. Para nada, en absoluto. Non hai que licitar nada. Tampouco temos que volver a licitar o contrato dos contedores. Fíxose no seu día a licitación e o único que están é pendentes de que se incorpore o crédito para poder formalizar o contrato. O sea que non hai que licitar absolutamente nada. Vostedes minten, enganan e intentan, ademais, a través da mentira e da chantaxe, da mentira e do engano, chantaxear emocionalmente a oposición. O que deberían de analizar é cal é a razón pola cal a súa incapacidade na xestión do Concello nos leva a esta situación, porque está claro que vostede, non sei como lle foi en Holper, pero como xestor público, desde logo, é un auténtico desastre, porque non é capaz de conseguir un mínimo de eficiencia na xestión pública. Neste Concello falta falta previsión e sobra improvisación. Dito todo isto, nós non imos ser o obstáculo para que saia adiante o proxecto, pero tamén lle digo unha cousa moi clara. Van ter que xustificar que o que dixeron onte o concelleiro e vostede na xunta de portavoces van a ter que xustificar para que despois do 31 de decembro non teñamos que vir aquí a decir que nos enganaron unha vez máis, porque non imos simplemente a decir que nos enganaron. Imos decirlle e imos pedirlle responsabilidades. Téñano por seguro. Moi bien, contestaré despois a todos, e non uno por uno. Por favor, Natalia Beneitez, un segundo. Recuerde que tiene un segundo turno, por si no quiere contar, si no quiere limitarse mucho en el primero. Natalia, por favor, cuando quieras. Bueno, moi bo día a todos e a todas, a este pleno exprés, que eu sí que coincido co voceiro do BNG en que estas cousas pasan froito da improvisación e de sempre gobernar a salto de mata por parte da alcaldía e do goberno municipal. Estamos falando dunha obra que todos coincidimos que é esencial para a cidade, a reforma integral da Avenida de Portugal, en 2 tramos, a que vai de Avenida de Portugal a Rúa Valencia e a que vai de Rúa Valencia a Marcelo Macías. Todos estamos de acordo en que é unha obra esencial. Estamos falando de pouco máis de 5 millóns de euros de investimento. Estamos falando, como nesto noutras obras, que parte desa obra se financia con cargo a fondos Next Generation, que teño que decirlle, alcalde, que o gallá este Concello, este goberno municipal, máis proxectos presentara para ese financiamento, por moito que
vostede diga, eu creo que o esforzo inversor do Goberno de España, como vostede sabe que ten os datos, é bastante importante para axudar a levar adiante obras e servizos no Concello de Ourense durante os últimos anos, desde que están en vigor esta liña de fondos. Pero como vostede máis ben é o máster en perder oportunidades e fondos deste tipo, normal que no día de onte, como dicía antes Luís, pois nos reúna e nos diga que vostede e membros do seu goberno que é probable que teñan que non podan gozar dese 1,4 millóns de euros, prácticamente o 30% da obra que se habilita por parte do Goberno de España en fondos europeos, porque, despois de 3 anos, non se adxudicou e o plazo de execución, que a nadie se lle escapa nunha obra deste tipo, non van rematar as obras o 31 de decembro deste ano 2025, pode ser susceptible esa contía de ser devolta. Ben, analizado o problema, eu creo que en 8 meses dificilmente se executará. Sí que hai unha cuestión na que non estou de acordo co Bloque Nacionalista Galego. Como sabedes, as disposicións do Goberno de España en materia de fondos Next Generation, neste caso a convocatoria do Move Ourense 2, sí que di que se pode pedir unha prórroga, que é verdade, que é a que remata a 31 de decembro, pero tamén di que para esa cantidade afectada de fondos Next, neste caso 1,4%, se lle recomenda aos concellos, aos gobernos, xustificar, se é posible, esa parte dunha maneira anticipada antes de que remate o ano. É dicir, se queren, poden salvar o que afecta a esa subvención que nos ven dada a Ourense. Ben, é máis, deberían facelo. Que pasa? Que como sabemos que a súa xestión pois é como é, lóxicamente nos preocupa e temos dúbidas de que consigan, nin tan sequera isto, sacalo adiante. Pero dito isto, eu creo que tampouco nos vamos a lamentar, non vamos a culpabilizar os traballadores nin traballadoras municipais e, dende logo, dende o Partido Socialista, como nesto noutras cousas, sempre vamos a defender que as obras de interese público e as cousas importantes para esta cidade sigan adiante. Independentemente do que haxa detrás de chapuzas, de prazos incumpridos e de ineptitude de xestión, creo que a cidade e os veciños e veciñas están por riba disto. Polo que no día de hoxe, xa lle anuncio, e non usarei o segundo turno de intervención, o Grupo Municipal Socialista vai se abster. Estaremos, por suposto, pendentes a súa disposición tamén para empurrar e que non se perdan este 1,4 millóns de euros dende a situación que nos toca e tamén os animamos a presentar máis proxectos para financiamento a través deses fondos europeos, a poder ser que sexan factibles, que sexan de calidade e que se podan cumprir en tempo e forma. A nosa posición é a abstención. E por último, ten a palabra o Partido Popular, será Ana Méndez, cando queiras. Ben, nada, eu vou ser moi breve. Creo que xa dixeron todos os meus compañeiros dos outros partidos políticos todo o que había que dicir. O Partido Popular fomos os únicos que votamos a favor desta modificación de crédito no pleno extraordinario do Concello do día 11 de decembro do ano 2023, que foi cando veu a pleno o expediente de modificación de crédito no que iban estas obras da Avenida de Portugal. Eu xa dixen no seu día que eran unhas obras o suficientemente importantes para a cidadanía e que evidentemente nos non íamos a poñer obstáculos a nada que fose bo para a cidade. Estas obras sí o son. A partir de aí, o que sí non imos ser cómplices é da súa mala praxis, da súa mala xestión e da súa falta de planificación. Polo tanto, nos tamén nos imos abster. Xa lle digo, veremos a ver o que pasa con esa falta total de planificación e de xestión que ten vostede, alcalde. Gracias. Gracias. Bueno, contestando primero sobre las críticas sobre mi gestión
y nuestra gestión del grupo de gobierno, obviamente nosotros opinamos lo contrario de ustedes y lo que nos importa es lo que piensa la ciudadanía. Los hechos hablan por sí solos, nunca hubo tantas obras en Ourense, gestionamos mejor que nuestros predecesores, mucho mejor que ustedes y la prueba está, es lo que nosotros queremos y lo que sí es verdad es que la mayoría de la población opina lo mismo que nosotros, ya que somos la lista más votada, así que los argumentos del PSOE, del BNG diciendo que soy un desastre y los del PP y PSOE, pues obviamente nos rebotan, porque luego nos importa lo que piensen de nosotros la ciudadanía. Pero sí que es verdad una cosa, cuando ustedes llaman, sobre todo, BNG, no porque el BNG pobriños apenas gobierna en ningún lado, pero el PP y el PSOE, que gobiernan en las autonomías y también gobiernan en el Estado español varias veces, no pueden decir que somos chapuzas por no conseguir el 100% de las subvenciones, porque, como bien he dicho, ustedes pierden en torno a un 50% de las subvenciones tanto en el Estado como constantemente el Partido Popular en la Xunta de Galicia donde gobierna o en Andalucía o en la Comunidad de Madrid. Entonces, cuando ustedes me llaman a mí chapuzas o a nuestro gobierno por decir que no conseguimos y que tenemos que devolver subvenciones, se están llamando chapuzos a ustedes porque eso sucede donde ustedes están gobernando. Como hemos dicho, conseguir el 100% de ejecución es prácticamente imposible y España solamente consigue un 60% y muchas veces, como he dicho, solamente el 23%. Eso es lo que tengo que decir de PSOE y PP, que no han dicho mayores digamos, intervenciones por las que yo pueda criticar frontalmente. Sin embargo, el BNG sí que las dijo. El BNG dijo auténticas aberraciones y también por eso quizás demuestre por qué motivo el BNG es un partido de la oposición que prácticamente no gobierna en ningún lado. ¿Por qué? Porque no valdrían para gobernar. O sea, las ciudades, las autonomías se vendrían abajo si alguien como estas personas, pues obviamente, estuvieran ahí. Dice que es imposible encontrarse un imprevisto en una obra y que es imposible encontrarse una línea de alta tensión. Lo dice una persona que además, como le he dicho lo de Holper, creo que es profesor del magisterio y por lo que veo, profesor de magisterio, domina al nivel de ingeniería algo fuera de lo normal, aunque no es su campo, por supuesto. Nos dicen aquí un ingeniero. Cuando se hace un proyecto, las líneas de redes de electricidad, gas y telecomunicaciones están en una base de datos llamada Incolan o algo así. La línea de media tensión que figuraba mal dibujada estaba obviamente allí, en el ascensor de Herbedelo. Al abrir se resultó que estaba a unos metros de donde figuraba en esa base de datos y, por tanto, interfería con la estructura del ascensor. Y de ahí que se tardara varios meses en arreglarla. Esto es lo que dice el Departamento de Ingeniería. Y lo que dice el señor Seara es, eso es imposible, no, hombre, no, ¿cómo va a aparecer una línea de alta tensión? Fíjense el rigor de este señor, del BNG. Por eso no gobiernan en ningún lado, porque válgame Dios si entran estos tíos a gobernar. Después ha dicho también que negó que las pérdidas eran parciales. Hoy en día es muy difícil mentir, porque hay Internet. Entonces, miren ustedes en Internet si las pérdidas de la subvención pueden ser o no parciales según los retrasos que haya. Él dice no, que son del 100%, o sí o no, absolutas. Ya lo ha dicho antes Natalia, que obviamente que es difícil que se pierda, que vamos a intentar pedir prórrogas y que obviamente el Estado español será flexible. Por cierto, Natalia dijo, gracias al esfuerzo del Estado español, les recuerdo que son subvenciones europeas, el Estado español aquí moito esfuerzo non fixo, pero bueno. Luego contó la mentira el señor Seara de BNG de la Plaza de Abastos. Miren, ustedes efectivamente pueden decir que nosotros perdimos la subvención de la Plaza de Abastos. Nosotros siempre mantenemos lo siguiente. No, nos la han robado. Nos robó el Estado español. Porque está aquí, aunque no el interventor normalmente interviene en los plenos cuando tiene que alertar de una legalidad o no. Y de ahí pues está la prerrogativa del alcalde de darle o no la palabra. Pero precisamente viajamos a Madrid en el año 2019-2020, creo que fue en el 2019, con esa subvención. Y nos dijeron, no hay ningún problema, tirar para adelante en la obra, tirar para adelante, que no se va a perder la subvención, no hay ningún problema, tirar para adelante. Luego la obra se retrasó un poco más. ¿Por qué? Porque se metieron ocupas y hubo una negligencia jurídica. ¿Cuál es jurídica? Que estuvieron debatiendo aquí en esta sesión de pleno los jurídicos cómo desahuciar los ocupas. Y eso llevó varios meses. Luego nos enteramos por otro jurídico que la Administración no tiene que desahuciar a nadie, porque no es como una propiedad privada. El desahucio es instantáneo, podía ser en 24 horas. Bueno, pues el Estado español cogió este retraso y dijo, mira, tardasteis demasiado y perdés la subvención. No por lo que habíamos dado nosotros, sino porque Jesús Vázquez ya arrastraba del PP varios años de retraso. Por eso fuimos el primer viaje a Madrid para saber si esto iba para adelante o no. Nosotros entendemos que el Estado español nos robó esa subvención y ustedes pueden decir que la perdimos. Bueno, obviamente siempre mantenemos lo contrario, creemos que tenemos razón. Y luego usted ha dicho otra animalada del BNG. Ha dicho que no pasa nada porque esto quede sin adjudicar ahora, que ya se adjudicará igual, ahora ya se adjudicará en el futuro
cuando queramos, igual que los contenedores. Mire, los contenedores de basura de Ourense, que están casi todos estropeados porque ustedes, el BNG, PSOE y PP, votaron en contra, se pueden adjudicar cuando queremos si el proveedor acepta, porque obviamente te puedo decir que el precio es otro. En los contenedores, como es tecnología, y no se disparó el precio, los contenedores, esa empresa, que es Contenur, están ávidos, están deseosos de que adjudiquemos cuanto antes. Pero en la construcción, si ahora volvemos a licitar, Opaín te va a decir piribí. ¿Por qué? Porque los precios son otros. Entonces, si esta obra no la adjudicamos ahora, la tendríamos que licitar y posiblemente no consigamos el precio que se consiguió en su día, que era muy buen precio. Entonces, no haga usted falacia y falsa analogía, eso no lo mienta a la población. Simplemente para aclarar eso. Si no adjudicamos ahora y volvemos a licitar, el precio va a subir, porque el precio de la construcción está subiendo constantemente y lo sabemos en los próximos años. Pues nada más, dar las gracias al PSOE, al PP y también al BNG por no obstaculizar y abstenerse. Y obviamente ahora por todo lo que he dicho, supongo que el señor Seara quiere replicar y a lo mejor también la posición. Con lo cual le daremos 4 minutos más, pero puede extenderse más si quisiera. Señor Seara, cuando quiera. España nos roba, ¿no? Faltou dicir eso. A verdad que escoitola vostede é como unha especie de nana, non? É sempre o mismo repetitivo, incapaz de asumir a máis mínima responsabilidade. Vostede non ten culpa de nada, absolutamente de nada. A culpa sempre é dos demais, e iso, desde o punto de vista da lógica máis aplastante, é imposible. É dicir, algunha vez terá culpa de algo. Non sei, ao mellor, na xestión do Concello non, pero seguro que fai algo no que vostede é o culpable. É incapaz de recoñecer, faltalle humildade, non? Bueno, faltalle empatía, faltanlle moitas cousas, non? A min gustaríame que se pronunciara o interventor, que sabe máis que a min desto, non? Que aclarara algunha das cuestións, porque leo aí un extracto dunha publicación nun diario a portavoz do PSOE. Bueno, non sei, se vostede tivera ben darlle a palabra ao interventor, igual poderíamos de sair daqui pois, cas cousas máis claras, non? Porque eu xa dixen, este é un contrato de resultado, por tanto, está vinculado a que se cumpla, a que se faga unha determinada obra nun determinado prazo. E o exemplo da Praza de Abastos, por máis que o disfrace do que queira, é paradigmático. Como, por certo, tampouco se referiu aos 860.000 euros da subvención da Trinidade. Me imagino que será culpa, neste caso, da Iglesia, non? Porque está ali a Iglesia ao lado, non? De todos menos súa, non? Esa é a cuestión. Quería simplemente aclarar unha cuestión e remato, non? Mire, o único que manifesta o órgano interventor a respecto deste proxecto é que o financiamento comprometido polo Ministerio é papel mollado. E tan é así que non hai ningún técnico que o contradiga por escrito, porque unha cousa, alcalde, é que veña o coordinador xeral a falar en privado nunha xunta de portavoces da que non se levanta acta, e outra cousa é despois ir ao concreto e escribir nos papéis. Porque do que se escribe nos papéis queda constancia, e do que se di non queda constancia. Entón, vostede é moi listo, pero os demais non somos tontos, non? Probablemente a min faltame coñecemento en moitas cousas, pero bueno, tonto non son. Algúns goles méteme, pero cada vez menos, tamén yo digo. Por tanto, eu non vin a ningún outro técnico que contradiga o informe do interventor. Podemos agora creer que a obra se pode executar neste prazo de tempo, eu creo que non. O propio coordinador xeral onte tamén recoñeceume que era prácticamente imposible, por tanto, se non somos capaces de executar a obra en tempo e forma, no prazo que está estipulado despois dunha prórroga e a execución son daqui ao 31 de decembro, hai que devolver o diñeiro. Pero, mire, xa lle dixen antes, vamos lle dar un voto de confianza, non? E como ao final o tempo pon a cada un no sitio, e xa estamos vendo que moitas das cousas que din despois son incapaces de cumplilas, a pesar do aval que lle damos os grupos da oposición en forma de voto, cando chegue o 1 de xaneiro
vamos ver si foron capaces de executar a obra e se perden ou non perden a subvención. Xa lle digo que nós, desde logo, se é así, vamos de pedir responsabilidades. Eso pode o ter claro. Bueno, cuando llegue primer de año, lo primero, feliz 2026. A continuación, por favor, PSOE quiere decir algo y PP. Nada, pues nada, simplemente decir lo que ha dicho el señor Seara. Por un lado, el tema del interventor, pues los interventores cuando están en los plenos pues no tienen derecho a alusión por sentirse aludidos, porque solamente tienen los concejales, y sí que tiene derecho para advertirnos cuando quiera advertir de temas legales o no, cuando quiera advertir pues al pleno, pero no para el tema de meterse en un debate. Si ahora permitiéramos intervenir al señor interventor para que defendiera su postura argumental, tendríamos que también llamar al tesorero y al coordinador para que expusieran la suya, pues si no estaríamos en desventaja, ¿no? Hombre, no, porque no, perdone, primeiro, o importante non é porque xa decidiron o voto, así que moi importante non é porque xa decidiron o voto. E segundo, se nós queremos escoitar o interventor a súa argumentación, que xa expuxen eu, tamén nos habría que chamar o tesorero e o coordinador xeral. E ao final facemos un pleno B e tenemos aquí dos tipos de debates distintos. Que yo estoy a favor dos plenos B. Simplemente e sin ánimo de polemizar. Aquí hai unha cuestión que eu creo que sería bo aclarar ao conxunto das veciñas e veciños e a nós tamén, si é posible devolver unha parte da subvención en función da obra executada ou a totalidade. No, pero mira unha cousa, por iso lle digo eu que se vostede cree que temos que escoitar teorías diversas, máis alá deso, temos que tamén chamar ao coordinador, porque igual contradizo o interventor, o tesorero. Porque claro, se só escoitamos unha parte non ten moito sentido para ese debate. Bueno, pois nada máis. Respecto ao outro que decía, pois creo que está todo dicho, ¿no? Entonces ya pasamos a votación, no hay más debate y tenemos que votar por puntos. Entonces, por puntos sería, el primer punto sería el punto número 2, que sería el expediente 41R/2025. ¿Vale? Perdón, tengo que excusar al teniente alcalde porque tuvo que ir a una obligación del Ayuntamiento de Orense, con lo cual se marchó in extremis, ¿vale? Con lo cual empezó el pleno Aníbal, pero tuvo que marcharse in extremis. Bueno, pues, repito, 41R/2025 es el punto número 2 del día, vamos a votar, que sería el tramo 1 de la línea Portugal. ¿Votos a favor? Vota Democracia Orensana a favor. ¿Votos en contra? Ninguno. Y abstención del resto de los tres grupos. Y ahora con el punto número 3 es el 43R/2025, lo mismo, segundo tramo de la línea Portugal. ¿Votos a favor? Votos a favor de Democracia Orensana. Votos en contra, ninguno. Y de nuevo la abstención de los tres grupos de la oposición, al que también tengo que darle las gracias por no haber bloqueado esta obra. Se levanta la sesión y que tengan una buena Semana Santa.